Oh yeah? This is the Hindu entrance. You can see this one is silver crown. Yeah. It was introduced for the Hindu entrance. And around here they installed many like a melon. But actually, in here, in the middle, the carving are figure Buddha, but they chip all the Buddha out and they change carving like Melagan. This is the Melagan, represented by the Siva Linga, represented by the world creation. Siva Linga, yeah. We call it Siva Linga. In India, it was Siva Linga. Danger. Be careful. So. Hello. Hello. Sợ sợ No. Neki secret prehody. Mislim pa, da sem jaz tukaj že bil. Mislim pa, čez približen. Lucky well water. Well water. Well water. Can hold the water here. The lucky well. Nekaj se jim zrušilo vse skupaj, da počasi obnovljajo. Glave, tako in drugače.
te glave, pizda posod. Pa kaj, ne vem ti Boga. Svetloba. Ne potegne avtomatski, sploh ne smeš zaupati. Kata dia itu ambil waktu dia itu dia keras, waktu dia masih di air tuh dia lembek, tapi batunya nggak Kamerona, svetloba, uličova. boleh ekspor. Zopet neke klimbajne. Te znane glave, ki jih vidiš v raznih filmih. Takole. Downstairs. Pizda izgleda kot prepad. Kučeve štinge. Evo ga Knežji kamen. Nekje. Naknadno skupaj zloženi hieroglifi. Vidimo, kaj so to freske.
iets hebt, dan zeg je later. We komen toch weer zo terug. No, thank you, thank you. Tao ăn sọc đây rừng từ một tí ăn sọc tay. Yeah, I don't have here. Dobesedno je postavljeno močvirje noter, lej, ko se kar pustila tam. Celo to je šele glavno poj, ne? Lej stok. Tako, zdaj bom pa je začel malo šparati s filmom, ker mi zmanjkuje elektrike. Katerih treh? Katerih treh? Ena, dva, pa pol še ena. Tup. Ja. Pa bomo pa še tlele šli, on nas pa čaka tlele na konc. Pa še tole bomo pogledali. To je pa na tej stran ceste tiste. Dober je. Tamle. Tamle, okej. Zdaj gremo sem. In to je ta prom, cel prom. Ja. Aha. Okej, imate, tam od zadaj se nekaj odpira. Ena gumila. Oh, hello. How are you? Good, and you? Hot. Hot. You like something to eat, Mr. No, we have eaten. Just, Ti bo ustaje še kaj kamere za... kamere bo ustavljene. Sej, ja. Tebe?
Neki stolčiči, takile, ki so po moje navnitevati. Jaz se glih zato pa grem, ker piše, da ne smem iti gor. Zdaj bi sigurno šel gor. Drugače mogoče. Ja. Da. Tam doj po štengah, pa tam se ne ceste. Vajem bomo že prišli. Veš, posnameš vse živo. Very beautiful.
Te na kakih kačah tat. Čkarija. Več pa tam nekaj zaprt. Kjer nobenega. I didn't realize how big it is. It looks so tiny. Hey. Zdaj, škva, zmanjkuje mi elektrike, ne? To je zdaj kle gor spet neke štenge za klimbat. This time was we kind of stopped because this time was Hello. Izdalija precej zafukana. Pada pod čestitanje.
Io vedete se non sarà stato Koliko drevo raste tamle ven, pa kaj si naleto. Gardaland, čisti Gardaland. Ko sem še železnice speljejo, pa je. To je prav ti zaraščen. Ti kje so to snemali, te filme? To je to, ne? Ker te... Preklada manjka. Nije tako, da imaš nekaj manje. Ugledati, aha. Da je da. It's danger. So now you've been all over, huh? Yeah, I went to the States first, then Belgium, New Zealand, Laos, Singapore, Malaysia, Thailand again, and then. ខ្ញុំឃើញគេមកទៅខ្ញុំអមយ៉ាងហ្នឹងអត់ន័យថាប្រទេសយើងនេះទៅដល់អន្តរជាតិនេះ Lej to, lej ta drevo, koliko raste, lej ga. Samo korenine tudi na stran, pa tukaj. Ja, se vem, se vidim. Čakaj, kaj je tole? Tempečič. Oziroma stolpič. Ne, mislim, da še ni, še grejo kar naprej. Aha. A ja, mi smo kontrasmer, zdaj hodimo, ne? Čak, tle grem še malo, pa gremo pa nazaj, no? To je zdaj seveda tega veliko, ne? Ogromno. Lega, tle imaš en dober drevo, lega kakšen je. Lega, ajte najboljši do zdaj. Tega že snemam. Lega je očitja.
Lahko greš pa ti. Kaj prizori iz igrice? Se to se veliko zgodi. Oh. Tole je pa že bolj znano, verjetno že. Teli templjiči. Kje ne? Kje? Kje? Come on and three. Pa pa da pa da pa pam. Pa 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 pam. Au. Ker sem podiral. Tule bomo malo pokazali, kako se to recimo spucati. Se si lahko plano, mami. Ja, zelo? So there wasn't any kind of wooden or... Pridna baterija, pridna. Ne. Res. Tisti bivoljčki, oziroma kva so... Ja, kva pa vem. Nokia. Wow. Elefantiči. Zdaj, so tam z nekim čovničkom pa zbirajo svinarijo, vidiš? Ne, počasi se bojo definirati, treba posle, pa to laufa. Morning. So you ticket, please? Yes, we can.不定是天黑才下雨。 Danes pa ne pijem vode, niti slučajno ne, dokler ne bom čist suh. Ker drugače sam švicam.
他现在想要改成加床，就问说要差多少钱。可是呢，因为他之前呢，他之前没讲，所以我们昨天在帮他问饭店，说是加床。好，那个要点的还是自助的？然后饭店就说要每斤30啊。然后他真的就觉得好像有点贵，他说你们的网络上是写站床与站床都同样钱，快点弄！我不。On a fait le jeu avec Christophe. Sur la voie. Lâche la voie ou c'est pas derrière? Tu la vois. Moi je la vois, donc tu la vois aussi. Attends. Donc il y a un grand jeu, c'est chercher la tour d'Angkor Wat. Ah, il est. И после да, према 30%. Adesso? Tu je to kupio. Ja. Mami, smile. Lepa, fotkamera. Nisem ali bilo tega ne kurca. Pa mislim, da ga boš padel. Tako zdaj pa jaz, veš, tole ne bi veliko več. Ne, Spet neke štengetine. No, pa pojem. Ta druga stran, očitno. Lahko prideš tup, 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 tup. Evo ga. Aha. Mačkem bolj neobluden. Pojmo recimo na tole stran.
precej škatljivo, ampak spodnjem je še šel. Si začel pa kaj polirati, pa gas. Notranji zid. Nhớ rồi, kia con qua bố đấy rồi. Đó thì hai hả? Không kia con đi. Không kia con đi. Tôi như là con chim kê. Tôi như là con chim kê. Anh bót cô mới sẽ đột cái trái cho sáng chim kê đi. Bắt đã con. Vang hàn. Trong tủ là thủ trang. Jest ona. Ander ettenhuis gezeten. Maar dit is 1,25 hoor. Che zappierano niente nuovo nuova. Yes, but Naga comes from also other religions, older religions like from Egypt to China, and he has different names. And he do this Naga. Yes, like fusion, just from past one country to the other country. So those countries, they just want those to be their own. So they got. Slączka na to jest tam. Right. Pliješ do konca, tiste slončki in tle pliješ v džunglo v bistvu. Evo, konc templa. Še en slončič, pa tam še eden. Pa te slončke očitno
Slončke, pa tamle jeden. To je to. Evo ga. Vidite da. En terre ou des chemins ou des... En terre. Zdaj že ima kakšne zelene kače paziti. Lahko kakšna hudičk. Možno je. Pa pojmo neškele gor. Ziger je ziger. So when you come back, you buy cold drink? No? For you need cold drink, you buy from me? I never want cold drink. I want hot drink. You want? Hot drink. Hot drink, hot? Yes. Ah ja. Se neki pička, neke skale čist na meji. No entry. Can entry. Neka voda kam teče. Neka precej podrtija. But. To zlaga izgleda za pizdarja lepo. Za obnovo. Ta je pa lep, ker sto mater. In ga zgleda skupaj malo zlagajo tamle za obnovo, ne? Aha, se stavljajo. Ja, tole se pa začeli malo podirati vse skupaj. Ampak imajo v planu. Očitno. Vedno se tukaj na vrh začne podirati. Zdaj, kako je to, ti ta tempelj je še nek dolg kele dol. Se še kaj dosti vidi. Če res. No entry.
Evo ga, tealj. Že druga stran, izhod očitno, pa bo tako vse na isto fino. Isto kaj z une strani, kot vidje. Seveda kamarkoli pogledaš sami reliefi. Kipčki.来，去打了，贝宝，来这边来，问你家去这边来。干嘛一直走啊？走慢一点。在哪里？时间快要到了嘞，还导游还在喝嘞。To je pa nov stil gradnje.那今天早上算是难得的好天气哈，就行程多走一点哈。好了，10分钟就集合哈。Interesting. Как се занимават регулация?对。Куле доле. 来，有谁需要拿一些圣水吗？Recimo. Plasnike možete kada kurce. Pa znam tako kaču.
pa 4 bazeni. Kako je pa tudi simetrija. Tudi dobro.我有天被他拖着手，律说话，我去跟你对。Hello. I like to move it. I like to move it. Voda tako izgleda. Voda je hudič. To imamo tukaj dol. Ups, bude pa zna biti. Pičke nič gledati. Mesto pa ješ. Evo in je že nekaj lukna, tam skozi luknja se vzad se vidi stempel, pa tukaj je neka glavca. Tijam. Ja, crn. Takole, jaz sem zaključil. Tudi, ne, še pol minute mislim snijati, ker je še pol minute tega, ko je traku, pa je pa konc. Tule se mami postavil, lej. 4 elementi, 4 letni časi. Aha, to je tema. Sem si kar mislil. 4, pa je pa središče, pa ne vem, kam je razlano. Ja, verjetno kak bog njihov, ali pa vesolje, ali pa kak kralj. Kaj drugega že skoraj ne more biti. Kaj? Ja, Japonci so to, vse to jih spoznaš. Ne, veš kaj, se oni so velesila v tem področju, veš, tukaj tehnološka velesila in imajo so sicer zafnani, ne, ampak ja, to je baje najbolj nacionalističen folk na svetu, ne, še vedno, mislim,